bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa sallim wa ibadu rrahman walaniya arrahmanu fi dunyaaya wa kaana lirrahimu fi uxraaya anni yusalli abadan mawlaaya ala nabi waliyaqaada al aaya barra'ani min al-uyubi wal marad baaqin yaquudu lil ujuuri fil gharad akramani llahu alladi huwa al-malik bima bihi yaghbituni kullu malik da'aani al-akramu wal mukarrimu lahu bima kulliyati yukarrimu ajaabani al-baaqi bima yasurru wa laysa yanxu li jihaati sharru laqiyani alxayu alladi laysa yamuut bila mamaatin wa muaadiya yumiit radiya anni llahu min gayri soqot waliyaqaada barakaatihi biqat xafidani min kulli ma xad xuliqa wa ma sayaqluqu adan man atlaqa maddaliya alxuyuura walmanaafica bila adan man laa yazaalu naafica ilayya tanxaadu muna saadaati bi fadli haadihim ladaa aadaati ilayya tanxaadu muna saadaati bi fadli haadihim ladaa aadaati subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin